Ćao! Cilj je da uradimo vežbu i da na prazna mesta napišemo ovde ili onde, ali bitno je da pišemo malim slovima. Znači, cvet je onde, eno ga. Znači, the flower is there. Znam da je there because eno, n, onde, there. Eno ga, here or there it is. Tanjirić, a little plate or saucer. Tanjirić je onde, eno ga. Činija je bowl. The bowl is eno, onde. Činija je onde, eno je. Flašica znači little bottle. Flašica je ovde, evo je. Sirće je vinegar. Sirće je onde, eno ga. Igračka, a toy. Igračka je onde, eno je. Tanjirić, ponovo little plate. Ili saucer. Tanjirić je onde, eno ga. Saksija sa cvećem, flower pot. Saksija sa cvećem je ovde, evo je. Šoljica je ovde, evo je. Znači, a cup, coffee cup, šoljica. Jež, hedgehog. Jež je ovde, evo ga. Slika, a photo, a picture, painting. Slika je ovde, evo je. Da vidimo sve tačno, super. Sad možemo da vežbamo ovaj drugi deo. Evo ga, evo je.